Ikaze abakunzi b'Ikirura TV wane ku makuru yacu tubagezaho uyu munsi wa kabiri iminsi 17 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 muri studio z'Ikirura TV 1 imutungirwa Savana Juste bigizi tugiye kubagezaho amakuru yuko akarere kiriwe. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kurambura mu kanya. Amakuru yacu tugiye kuyahera muri Hoprato mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe nyuma yo ku munsi w'ejo habaye ibitero. Turaje turebe uko umutekano w'abaturage wifashe kugeza aya masaha, turakubitira mu zindi nkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe ndetse turagera ku ndondo iya Bijombo ndetse Rurambo, naho turebere hamwe mu gace kazaremera ahakomeje kuvugwa ko imirwano yabaye uyu munsi, naho turaza kuhagera dukubitireza Ibogobogo umujyi wa Uvira, turaza kugera umujyi wa Goma. Rero ikaze kuri ayo makuru tugiye kurambura mu kanya, reka tuyahere n'ubundi muri Hoprato mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe. Uyu munsi kuwa kabiri mu gitondo abaturage ba Minembwe bari bavutse neza, ariko ngo baje kugeza mu saa 2 leta ya Kinshasa, leta y'u Burundi n'iya Tanzania kuko bavyemeje batangira sharingi. Uyu munsi hazuke sharingi yabaye umwanya munini. Iyo sharingi rero ikaba yazikorwa n'ubundi n'izo nyeshamba hamwe n'izo ngabo zose tuvuye kuvuga. Nukuvuga ngo inyeshamba ubundi leta iba leta mu gihe icunga abaturage ndetse n'ivyabo, cyangwa se irinda abaturage n'ivyabo, ariko izi leta zo twasanze zikora ukontrere bitandukanye cyane n'ukundi leta zisanzwe zikora. Nukuvuga ngo bo bitwa leta, ariko kandi nibo bica abaturage, nibo bahungabanya iby'abaturage, nibo banyaga abaturage, nibo batwikira abaturage amazu, nibo bangaza abaturage, nibo bashaka kurandura abaturage. Ibyo byose ugasanga n'ubundi ni ibikorwa byakagombye kuba bikora byibuze inyeshamba. Nazo inyeshamba zifite discipline zishobora gukoresha ikintu, ariko ibyo zose rero bikorwa na leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi n'iya Tanzania, nizo zikomeje gukora ibikorwa bigayitse nk'ibyo ngibyo. Rero muri iki gitondo bakaba bakomeje n'ubundi gukora sharing bayerekeza mu mihana y'abaturage, bakomeza gutwika amazu y'abaturage, bakomeza kurasa amatungo y'abaturage ku misozi. Ibyo zose gusa nanone ni gahunda bafashe kugira ngo nta muturage uzasigara muri Minembwe, ahubwo bazabashe kurandura, bazabashe kurimbura igihumeka cyose, batitaye ngo ni umuntu cyangwa se n'itungo. Ibyo byose rero barasa n'ababihagurukiye kugira ngo bagerageze kubisenya no kubirimbura no kubikuraho. Ariko kandi nanone reka tubibutse yuko Sibomana kandi nanone Murenge hari abagabo bahagaze ku marembo kugira ngo ayo marembo izo leta zose zitazabasha kugirira nabi abaturage. Rero uko niko bimeze kugeza aya masaha y'umugoroba, bwije habitekanye, ariko nanone iyo sharingi yabaye uyu munsi, ariko andi marembo yose yaragitekanye acecetse. Naho muri santere ya Minembwe umutekano ni wose, abaturage baragenda, abahinzi, aborozi, abantu bose muri gahunda zabo barazikora nk'ibisanzwe. Gusa nkuko mubizi umunara warakatitse hariya muri Minembwe, kandi muzi ko abenshi abari bafite udufaranga twari ku matelefone kugeza ubu ngubu rero tibarabona uburyo bwo gukoresha ayo mafaranga akiri ku matelefone yabo. Gusa reka dushime Imana yuko akarezo ka Airtel yatangiye gukora mu misozi miremire y'umurenge, network yayo iri hasi. Icya kabiri, abaturage ba Minembwe ntibayikoreshaga. Ni ukuvuga ngo bafite line zayo ni bake cyane bashoboka. Rero abo bake nibo bafite iyo rezo, ariko abandi benshi ntayo bafite kuko ntibayikundaga, banayikoreshaga. Ariko uzaba zakunda, reka twizere yuko na Safaricom bitagitinze guhita igaruka, kuko hari ibindi bice byinshi yabashije kugarukamo mu ijoro ryakeye. Ni ibigaragaza yuko wenda no muri kara gace ka Hoprato uzaba zakunda, wenda ku bufatanye n'ubundi bwa MLDP Amadou Nitare tuzayibona kandi izaza neza. Ninanga tuzabona izindi zitari nyuma yaho n'ubundi leta ya Kinshasa idahesha abaturage baherereye muri Hoprato umutekano, ikomeje gusharinga imbunda za rutura mu mihana y'abaturage, ndetse ikagenda isenya amazu amwe cyangwa se ikundura amazu y'abaturage. Ni ukuvuga kuko
uyu munsi yongeye kandi gusheringa mu masaha ya mu gitondo, ariko kugeza aya masaha nta mirwano yabaye yo kuvuga ngo basubizanyemo, ni sharing gusa bakoze, ariko vyatewe n'urugamba bahuye nago ku munsi w'ejo, barakubiswe cyane kugezaho izi ngabo zasubiye inyuma, zibabaye cyane, aho batakaje abantu n'ibintu. Rero no kuvuga kuko muri uyu cyangwa se muri iyi gahunda bihaye iyo kuzoza basheringa imbunda zikomeye bagiye bashinga ku marango amwe namwe, ni ukuvuga kuko bakomeje gutera amakompora amwe aremereye, akagira ibyo abaturage, agasenya amazu y'abaturage ndetse n'amatungo, nimba ari n'inka ziri ku musozi ziragiye ugasanga ko baraziteramo amakompora, ibitungwa. Ni ukuvuga kuko ibo badatora, leta ya Kinshasa ntabwo itora, ahubwo iyo irasa igihumeka cyose. Rero ni muri ubwo buryo ki tudashobora kuvuga kuko hariho umutekano neza, kubera kuko n'ubundi iyo kirarasa mu mihana y'abaturage, kandi urabizi neza kuko iyo mihana irimo abana, irimo abasaza, irimo ingeri zose. Rero mu yandi magambo ni ukwica no kurimbura, ariko reka tubabwire kuko bitazayorohera, dore kuko yarizi ngo iyi minsi y'agahengwe bazaba bageze n'ubundi mu mujyi wa Minembwe, ariko reka tubibutse kuko Minembwe inyerera, nta gupfa kuyinjiramo Kenyegi. Rero uko niko vyiriwe cyangwa se niko hifashe aha muri Minembwe centre ndetse n'inkengero zigize aha mu burasirazuba, hakomeje gututumba imirwano, mu gihe n'ubundi iyo bacecetse ntabwo ari ukuvuga ngo baba baretse, ahubwo baba bashaka ubundi buryo kibazamo. Ariko n'ingabo nazo ziba zipanze, izo ngabo nta zindi ni ingabo za MRDP M23 twirwaneho, baba bipanze nabo biteguye uburyo ki umwanzaza bwose ari buze gukubitwa. Twongere dushime Nyagasani ikomeje gutera iteka abasore b'Imurenge, ingabo za MRDP twirwaneho, bahaye bagwanira uburenganzira bwo kubaho, bahaye bagwanira agaciro k'umuturage cyangwa se umukongomani wese ushaka n'ubundi kwibohora, kwikura muri ubu butegetsi bubi bwa gisegeti. Rero uko niko byifashe hano Imurenge, muri Minembwe hameze neza, nta kibazo na kimwe cyagaragaye aha mu mujyi centre wa Minembwe, niko dushobora kuvuga kuko hatekanye ahangaha muri centre, ndetse no muri n'iyi mihana yindi igiye yegera aya marango, niyo n'ubundi bagiye basheringa izo mutwaro zikituramo, ariko aha muri centre nta kibazo, abaturage babashe kwira neza. Ni amashimwe akomeye cyane kuba abaturage ba Minembwe babonye agahengwe, n'ubwo wenda izo mbunda ziremereye zakomeje kuraswa, ariko kuba batadivasinze cyangwa se wenda ngo bongere gukoresha indege zabo, n'ubwo ku munsi w'ejo zahuye n'ikintu batari biteze, aho amadrone kugeza ubu ngubu, kugeza aya masaha hari n'abo tuba tuvugana bari muri Minembwe batarabasha kumenya umubare. Rero twari twababwiye ko dushobora kuzababwira n'umubare w'amadrone zabashe guhanwa hariya, ariko kugeza aya masaha umubare turamenyekana, kuko hari zaza zigwa aho abaturage bari barazibonye, n'izindi zikomeza n'ubundi kugwa iyo aduyi abiherereye, n'izindi zigwa mu bisambu badashobora kubona. Izo zose rero umubare nyirizina turagaragara kugeza amasaha, gusa kuko twabibabwiye mu gitondo ziracari mu mirongo myinshi cyane. Rero uko niko bimeze, kandi dushima Imana yuko abaturage bagihumeka, mu gihe umwanzi we atavyifuzaga. Yari yifuzaga yuko izi tariki zizaza kugera byibuze tagihumeka kikigaragara muri Minembwe. Nanone indondo ya Bijombo, abaturage naho biriwe neza, gusa umwanzi hano hantu karisuganya ndetse ngo arifuza gusubira muri Bijombo. Umwanzi FARDC n'abambari bayo ngo arifuza gusubira muri Bijombo ngo vuba cyane, gusa amadugu tazabemerera. Amadugu ntabwo yabemerera. Nanone hano isoko ya Mitamba nayo iracarema, ariko kandi kano gace nako umwanzi akomeje kwifuza cyane, gusa kugeza ubu ngubu amadugu n'itari nibo bakayakontorora. Ariko uko biri kose umwanzi karashakisha uburyo yakongera kwidobetsa ngo asubire muri ya misozi yose, kubasha kwigarurira. Ariko kandi
turabizi yuko abasore bahagaze neza kandi bari imara kugira ngo bakomeze kurondera abaturage bose umutekano ndetse n'ibyabo. Twerekeza hano muri Rurambo turebe ku mirwano yabereye mu duce tubiri dutandukanye. Utu duce rero akaba ari agace ka Remera n'agace ka Murenge. Hakomeje kwigamba abantu benshi cyane cyangwa se ano mabandiye wazalendo barimo uwitwa Fyekaduyi. Hari amagambo menshi bagiye bivuga ibigwi ariko kandi banakubiswe cyane. Tuze kureba iyo mirwano uko zaje kugenda. Nyuma yaho n'ubundi leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi bashaka kandi kongera gusatira bazamuke barenge ahangaha ku Ndondo. Uribuka kuko iki cyumweru gishize nako kiriya kindi cyo hirya aribwo cage baherukaga kugaba ibitero ahangaha ku Ndondo, bakubiswe nabi ndetse basubizwa inyuma kugeza aho babakuye mu mapozisiyo amwe n'andi bari bafashe. Rero mu mugambi wabo wo gusubira inyuma bagarutse kandi ubuko barategura neza ngo buryo kibasubira bongera kandi kwigarurira Indondo mu gihe babona kuko Minembwe byagoranye. Rero bagiye guhindura urugamba barukomereze n'ubundi aha ku Ndondo, ariko ntibizaborohera kuko twabivuze na kare yankoni yabakubise iracabanguye tahiraja ni yayindi. Hanyuma rero ahakomeje kubera imirwano ni ukuvuga kuko Wazalendo ndetse na FRDC na FDLR nyinshi ziba ari muri turiya duce kufatanye n'ingabo z'abarundi na FRDC bagavye ibitero ariko kandi basanga abasore bahagaze bwumwe. Ni nayo mpamvu muri iki gitondo canone mu masaha 4 baje gukubitwa cyane basubira inyuma. Iriya nduru yose wabonye baheba koma nababo batakaje ndetse bashotoye bazi kuko ati bashobora wenda gufauru ariko baza gukubitwa ni kuba batamenya aho yaturutse. Baje gukubitwa z'ukuri ni kuba batamenya aho yaturutse. Aha muri aka gace hariho ingabo zizi cyo gukora, zizi cyo gukora. Twarabibabwiye mu makuru yacu turababwira ngo ahari ingabo zatwirwaneho M23 habe niyo boba 200. Ni ukuvuga ngo aho umwanzi ntiyopfa kuhatungana bakubita batababarira kuko izo mbaraga Nyagasani yarazibambitse zo kunesha umwanzi. Rero ni muri ubwo buryo kihabaye imirwano itafashe amasaha menshi ariko umwanzi yaje gukubitwa ndetse arahunga asubira iyo yaje aturutse. Rero uko niko zagenze gusa umwanzi ntazashira ntaraheba kuko naho arashaka kuzamukana ahaza Gatobwe za Remera ngo azamuke asubira rebe uko yorenga ahangaha za Kageregere ariko ntibizomuhira nta nahazagera kuko karakubitwa nabi agasubira inyuma atumvata nabo. Uko niko bimeze. Umwanzi yakubiswe cyane nubwo yakomeje gusa n'uyegeranye ariko kandi ubwe kureba mu z'ukuri umwanzi uri hariya ntabwo ashaka cyane ziriya eneo ahubwo ashaka amafaranga ya leta. Ubwe kureba mu z'ukuri aya mabandi ntabwo uvuga ngo Fyekaduyi ngo karaje gutera amaduru n'intare hararemera hariya Murenge yiteguye yuko agiye gufata ahantu ahubwo agiye gushotora kugira ngo ubone uko atanga raporo nawe ubone uko arya amafaranga y'iriya leta yabo n'ubundi bakomeza kurya uko bishakiye. Gusa ariko umwanzi n'ubundi yakubiswe nk'ibisanzwe. Aba bajenesi bakorewe umuti cyane. Uyu munsi rero ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 iyo mirwano yaje kubera muri utwo duce twose ariko buje kwirana none umwanzi yahunze. Reka twerekeze muri Bogobogo naho turebe uko abaturage bari Bogobogo bamerewe. Abaturage bari Bogobogo nyuma yaho hakomeje kwiyongera ingabo nyinshi kugeza n'ubu za ngabo zose ziracyari hariya ariko kandi nk'uko dusanzwe tubivuga ni amashimwe akomeye cyane kuba abaturage bari Bogobogo babana n'ingabo zingana kuriya zitaje kubacunga umutekano. Ntabwo bari abagabo bari abasirikare bose bari hariya ntabwo baje gucungira abaturage bari Bogobogo umutekano ahubwo bari mu baje kuwuhungabanya. Ariko kugeza ubu Imana y'Umurenge yarabakoresheje bicara mu baturage ntacyo baba bakora ntacyo babatwaye nubwo twavuga yuko batabacungira umutekano ariko nta nico babatwaye. Rero nuvuga ngo ni amashimwe akomeye kuba bari kumwe Imana ikabahumisha igakomeza kubabanisha kandi batabakunze. Ntabwo bari abasirikare bakunze bari abaturage ariko barabanye. Rero kuba babanye ariko batabakunze kandi batagira icyo babakoraho kibi ni amashimwe. Dushima Imana y'Umurenge n'ubundi ikomeje kuzivangamo ikaba ihayikora neza abo baturage bakaba bakibayeho mu mudendezo bose. Katwerekeze Uvira naho turebe uko bimeze. Ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira dushobora kuvuga kuko iho gatamutekano hari
nta mutekano uhari, gusa iyo bwije abaturage bahe babona bagihumeka na mashimwe kuko nubundi ni amabanda kiurimo. Monisco mu gihe yavuze kuko ishaka kuza muri uyu mujyi wa Uvira, nayo yaheze abaturage bari bayitegeye yombi, barebe kuko iyi Monisco wenda ishobora kubunamuraho iyi nkota nubundi ibari hejuru, aho leta yicari bica umunsi ku wundi. Rero no kuvuga kuko abaturage nubundi bari bagitegereje nubundi iyo Monisco barebe kuko iza ikabakuraho nubundi yababaza lendo babica ijoro nirindi, ndetse dawe aho umuntu atakigira kiwe muzalendo Kenya sigaye yinjirana na nyuma yo gupokera za faranga ubukera batangiye ububandi. Ubu batangiye ububandi, no kuvuga kuko abaturage badafite umutekano, ahubwo igihe bari ko bapokera nico gihe abaturage batagize umutekano. Igihe bataza bapokera n'igihe bapokeye abaturage ntibagize umutekano. Yaza pokera yaje kunywa akamagaruka amwe umuturage akamaza kumusimbira. Rero no kuvuga kuko ivyo ari byo nubundi bikomeje kubera muri uyu mujyi wa Uvira, mu gihe abaturage ubu ngubu aho bigeze basigaye bifuza kuko nubundi ihuriro rya AFC bogaruka muri uyu mujyi. Uko niko bimeze umujyi wa Uvira. Rero nuko bwije hameze, gusa abaturage ntibatekanye, ahubwo bakomeje kwibaza tese niki cyatumye bakuraho itsinda cyangwa se bakuyeho AFC mu mujyi wa Uvira, bari bamaze kubahesha amahoro n'umutekano, hakaza ari amabandi mu gihe bari babakuyeho bazi yuko ari ingabo zidafite aho zibogamiye zigiye guhita zibacungira umutekano, naho bavuge yuko izo ngabo zihaziza arizo Monisco zaheze mu kirere. Rero zabaye imvugo gusa itari n'ingiro. Barabataba abantu ibyo rwose mu by'ukuri baranatandukanye. Urebye AFC ivuze ibikoze, ahubwo ndetse itangira n'igikorwa ikavuga nyuma, naho abangabo baravuga cyane bagakora buke. Rero icyo nico batangiye kwindurira cyane iyi leta ya Kinshasa kubera uburyo ikomeje kubarangarana, naho bino bice za Sange n'ubundi hari abantu benshi bakomeje kwibaza tese Sange bimeze gute. Sange hari amabandi menshi akomeje gucengera hariya, ariko aya mabandi amenshi karagenda afatwa n'ihuriro rya AFC, ariko nanone na bamwe bakiri hariya ku mirongo za Kiriba ababa ko barakomeza kubahamagara abantu baze babasaba batabare hano za Remera bakomeza urugamba. Ariko se barakomeza urugamba ni bandi, gusa bafite abantu benshi babari inyuma. Urebye ingabo za Faransa ubu zamaze kuza ku mugaragaro, ndetse ingabo za Faransa zamaze kubazwa n'ikibazo tese ni gute mwerekeza muri Kongo gufasha leta ya Kinshasa kuja kwica abaturage. Barahakana, baravuga ati ibo mucabazanye gusa ngo nukuza gutoza, ariko se buza gutoza budashaka. Biriya n'ubundi abafaransa barazwi imigambi yabo, n'ababelge cyangwa se ababiligi, abo bose imigambi yabo irazwi, ndetse tutibagiwe n'Angola. Ariko nanone umukino w'abakina wose rero ni ukuvuga kuko dukubitira mu gihugu cy'ikibanyi cy'u Burundi, perezida w'u Burundi yikishije abaturage yavuyanze umujyi wose ngo mu byishimo by'uko yabaye n'ubundi umuperezida wa Afurika, umuyobozi wa Afurika. Nukuvuga ngo yasinze izo shingano. Biragaragara kuko hano muri uyu mujyi abaturage yabavuyanze yishimiriza inshingano, kuko yazisinze byo koko yasinze inshingano. No kuvuga kuko abaturage batabonye amahoro, igisagara cyose kiriwemo induru, ati yabaye perezida wa Afurika. Reka tubibutse kuko aka ni akagozi yambaye mu ijosi. Mu gihe hari abandi benshi bamuhema bavuga yuko umuntu wananiwe kugarura n'igitoro mu gihugu, aho imodoka nyinshi z'abakire ziraparitse kubera kubura igitoro. Abaturage ibiryo byarashize mu gihugu, basigaye bararira avoka bakayirirwa. Ariko kugeza ubu ngubu ngo karishimira ko yabaye perezida wa Afurika. Ubundi wo kwishimira ko perezida wa Afurika gute uzi igihugu cyawe gikenye ibibazo abaturage ko bararira igitondo n'umugoroba. Icya kabiri, umutekano w'abaturanyi bawe ubifitemo uruhare mu guhungabanya umutekano no kwica abaturage b'inzirakarengane, barangiza ukishima. Rero karana akagozi yishizemo kuko wari ubivuze, byanga byakunda bizamugaruka. Rero no kuvuga ngo yishize ku irango ry'umusozi aho buri wese agiye kurangiza. Ni ukuvuga ngo abatari bamuzi rero bagiye kumubona, n'abatari bamuzi bagiye kumumenya. Ni ukuvuga ngo hari ahantu yari yarishe mu kanogo, kuko urabizi ko n'intsinzwi batsindwaga akenshi yakundaga kwiyegeka kuri leta ya Kinshasa. Ariko noneho ngubu agiye kugaragaza ko neza ari muri Kongo n'impamvu ariyo, n'uburyo natsindwa
agomba kuvyiyemerera ko yatsinzwe, kandi nanone nimba ari n'abaturage bapfa agomba no kwemera yuko abo baturage ari uhawe bica. Rero ivyo nivyo bibazo agiye kuzohura navyo vyinshi mu gihiwe abona kuko ari ivyishimo ndetse yanishimye cyane yakabije. Rero uko niko bimeze aha mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero nkuko wari wabivuze iki kiyaya kiratekanye guhuruka Kamanyura, haracatekanye, umutekano w'abaturage wifashe neza. Hanyuma reka twinjire muri uyu mujyi wa Bukavu ndetse dukubitire n'aha mu mujyi wa Goma turebe uko vyifashe. Umujyi wa Bukavu abayobozi b'umujyi ntabwo baryama, ntabwo bicara, ahubwo ko barakora cyane kugira ngo barebe ko bakorera abaturage igihe gito bafite batazi ngo se imanda yabo izarangira ryari, kuko urabizi nubwo wenda atari leta ngo tuvuge ngo manda y'imyaka 5, ariko umuyobozi ashobora gukora gaca gatsimburwa. Mu gihe ataratsimburwa rero n'umuyobozi wese karakora avuye inyuma kugira ngo byibuze iminsi yose azamara ku buyobozi azabwira abaturage ndore ico nakoze. Bitandukanye n'abayobozi ba Kinshasa bagenda baca muri kampanye, bakagenda gusa wenda bagatora mu mashini igihe bari muri kampanye, za mashini gusa akazipanga ku muhanda, kampanye zarangira bamara kubatora za mashini zigatangira kuborera aho bazisiza imihanda n'ubundi. Rero uko niko bimeze naho hano mu mujyi wa Goma. Uyu munsi Guverineri Erasto Musanga, uyu mugabo akaba dudatinya kuvuga yuko abaturage benshi bakomeza kumwita Magufuli kubera ibikorwa by'uyu mugabo birimo kwivugira. Uyu munsi yari yasuye agace ka Kichanga ka Masisi. Uyu munsi rero akaba yasuye utwo duce aho yitabiriwe n'abaturage, imbaga nyamwinshi bishimye cyane banezerewe, batekereza tese niki cyaratumye kweri leta ya Kinshasa itinda muri ibi bice. Ariko nanone iminsi mike gusa bamaranye kingana n'umwaka, abaturage bose baranezerewe kandi bari mu byishimo byinshi cyane bitandukanye. Ni nyuma yaho uyu mugabo cyangwa se uyu musore ukiri mutoya akomeje gukora ibikorwa by'indashikirwa, ndetse aho yageye ababwira abereka uburyo akomeje kugenda akora ibintu byinshi bitandukanye, imihanda, ibiraro, umutekano w'abaturage. Ariko cyane cyane aza no gusaba abasore bari muri ibyo bice yuko bakora ibishoboka byose bakaza bakifatikanya bakinjira mu chama cha AFC cyangwa se mu gisirikare cya AFC kiyobowe na M23 kugira ngo bakomeze bafatikanye mu kugarura amahoro n'umutekano mu baturage bose batavangura. Ndetse uyu mugabo akaba yaje no kuvuga iri jambo rikomeye, akaza kuvuga yuko mu bice bagenzura ubu batangiye kubazanira itumanaho ritanyeganyezwa, ridashaganwa, rero rimeze neza ku buryo umuturage azoza yisanzura mu itumanaho y'imijyi itandukanye, ukazubasha guhamagara mugenzi wawe wisanzuye ndetse ukoresheje n'amayinite make. Ndetse anavuga yuko mu minsi itari myinshi cyane bagiye kurizanira n'abaturage ba Sud Kivu, nabo bitegura yuko iryo tumanaho bagiye kuribagezaho. Rero n'ibyishimo bikomeye cyane kuba abaturage bari mu kaga gakomeye kangana gutya batewe na leta ya Kinshasa, ariko kandi bakaba bafite abacunguzi babo babatekereza amanywa n'ijoro. Kuri ubu ngubu rero bakaba babatekerereza ibintu byiza bishobora kuzana amajambere muri aka karere. Reka dukubitire n'ubundi mu gihugu cya Canada ahakomeje kwitegurwa n'ubundi umwe mu bagambanyi cyangwa se mu bagizi ba nabi ariwe Gisegeti. Ni ukuvuga kuko nyuma yaho ateganywa kuja muri iki gihugu cya Canada kuja kubonana n'urubyiruko cyangwa se kuja kwifotozanya n'insore mugenzi ku buryo kiyabivuze, mbere y'urugendo rwiwe azabanza tume intumwa yiwe Beatrice Gisaro. Ni ukuvuga kuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore, nimba ari umugore nimba ari umukobwa, ntumbaze, nta bugore bwiwe ahubwo n'ubwicanyi. Ni ukuvuga kuko niwe ugiye kuja kumuteguriza mu gihe agiye kubanza gukumanya za nsore bavuze bazabashe kwifotozanya bagaragariza amahanga kuko abanyamurenge ngo nta kibazo bafite. Reka twibutse aba banyakanada, biragayitse kwitwa insore na leta ya Kinshasa ngo ije kugutamika ngo uvuge kuko iwanyu ari amahoro. Ico ni kimwe. Icya kabiri kandi biragayitse kubona ko umunyamurenge uri mu mahanga uri Canada, agaciro ufite kose ko kubuke witwa umunyamurenge nuko imurenge hariho abanyamurenge, warangiza ukaza ugatamikwa
n'uyu gisegeti uhawe kwikira so na nyoko na nyokorome na nyogosenge ngo uvuge ngo nta kibazo na kimwe abanyamurenge bafite. Tukaba tubasaba, turabizi neza kuko Canada irimo abagwanashaka, muzamaganire kure izo nkozi z'ibibi. Yaba ari uyu nguyu Beatrice Gisaro, muzomugendere kure. Uyu ni umujenesi kimwe n'abandi bose na FDLR zamaze abantu, nizi indundi zihekura abantu, ni kimwe nizi za FARDC zituma amadrone mu mazu y'abaturage. Rero muzobagendere kure, mubamagane, bakogwe n'isoni kuko mwabonye ivyo ziriya nsore muyaya yifotozanya nayo, bariya baruhugwinda bamacoyinda, ni ukuvuga kuko bariya ni ibyihebe. Kandi mwibuke kuko igihe kizagera umuntu azoza aryozwa ibyo yavuze ndetse n'ibyo yakoze. Rero nguja kumva yumvira no mu rusaku. Abanyakanada mukomere, muhagarare kigabo, mwirinde uwo mugore witwa Beatrice Gisaro. Naho mu mujyi wa Kinshasa uyu munsi cyangwa se mu ijoro ryakeye ahagana saa 7:45 ku masaha ya Kinshasa, mu mujyi wa Gombe harahumvikanye amasasu menshi cyane. Amasasu rero kugeza ubu turamenya impamvu yayo, ariko ayo masasu yari menshi bishoboka. Ariko kandi ukibaza ati se mu mugwa mukuru hagati ni gute ho kumvikana amasasu angana gutya? Ariko n'ubundi kubera ko leta ya Kinshasa ari nyantegenke nabo ubwabo boyarasa. Ariko kandi muzi ukuri ukuntu yumvikanaga, kuko dufite na video yumvikanisha ayo masasu, yari amasasu menshi agaragaza kaho ari intambara yabaye. Ariko biragayitse cyane ko kubona hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu kumvikana amasasu angana gutyo. Nanone tukiri mu mujyi wa Kinshasa, abana b'abanyamurenge 5 babashe gufungurwa. Abo bana rero bakaba bari abana bafitwe n'uwitwa Munigatamba. Abo bana rero akaba yari yarabohererejwe bavuye mu gihugu kibanye cy'Urundi, bagenda berekeje ku Ndondo, ariko aho bari bababeshe yuko bagiye muri Twigwaneho, bamara gushika basanga ni kwa Munigatamba. Ndetse bamwe muri bo batanga kwivovotera yuko aho bari bisanze atariho bariko baje. Bamwe muri bo Munigatamba yarabahitanye arabicira. Rero kugeza ubu ngubu abandi bari basigaye barafunzwe, bari abana 14, ariko uyu munsi ko haragaragara abana 5 gusa aribo babashe gufungurwa, mu gihe bari bamaze hafi amezi agera ko muri 5 bari Kinshasa bafunzwe. Rero uyu munsi Imana akaba yongeye kugarura abana 5 muri bo bari bayobejwe n'ubundi na leta mbi, cyangwa se n'abasore n'ubundi bajya baruhungwinda, cyangwa se bajya ba macoyinda. Rero uko niko bimeze kugeza ubu ngubu. Ariko kandi turakomeza gukurikirana tumenye impamvu abo bana bandi basigayemo, kandi ntacyo babazira, kuko n'ubundi bari bamanuwe babeshwe ko bagiye mu training, ariko baje bisanga n'ubundi mu maboko ya leta mbi ya Kinshasa, ihita ibajana Kinshasa ija kubafunga. Kugeza ubu ngubu rero uko niko bimeze, abo bana 5 gusa nibo bagaragaye bafunguwe. Reka tubashimira abakunzi b'Ikirura TV 1 mudahwema gukurikira amakuru yacu twababwiye ko arakagaruka. Rero nawe utaraba umunyamuryango w'Ikirura uze ukandaho kenera ngo uzoza ubona amakuru yizewe kandi kugihe.